Indlela iR573 ehlanganisa imfundo endathu eGauteng, iMpumalanga neLimpopo seyidlule nabantu abaningi. Namhlanje ihlangane abafundisi nabanye ababelani bahlangene bayokuthandazela ukuphepha kwabantu abasebenzisa indlela le njengombana kuza ama-holiday wegudi nje. Baba wena abasebenzi bendlela bona babekezelelane bahloniphe nemithetho yendlela. Sithokoze khulu ukuthi sakmik isimeme ihlongoze umthandazo lo ewenzileko namhlanje. Umthandazo lo uzosihelebha khulu njengoba thina siberega namapholisa wendlela namapholisa mazombe ukuthi iphungule ingozi ezizoba evane zibe khona njengama holiday la we-Good Friday. Babambe sibamemile namhlanje. Bafikile sithokoza nomasipala wethu uthembisile local municipality ukuthi namsilila then wasizwele wezakithi wazosihelebha kuzomthandazo lo ukhona la iR574 ukuthi ube yiphumelela. Hlangana nabakhambele ikonzo kubalwa nabasindako nabanye kulabo ababhujelwa zinini zabo. Ngiyathokoza ungathi imthandazo le ingahatsheka ifikelele kuzinga inyembezi zingake sizilila ukuthi siyahobhisa ingozi zenzeke endleleni ngoba usafustana ukuthi orana mahamulo orana yini ngoba zenzeka noma engasimaholiday. Bemapholiseni bathembise nabo ukubeka ilihlo khudlwana ukuqinisekisa bona abantu bayaphepha ngalesi sikhathi.